Kidon ki ai ki ba don kam ki ba ngiladap le ki ban kong kolong ba ngiladap glus ya keto ke LC S ICP keto badon hadauki keto ngiladap glus nang ta ngiladap menteri kam ru itu ki atli ki Jakarung interstate border ke wei ha po sapai ke wei po khanduli nang ta kita porok ki komen baga sarkar kala ayengi gitu ki advisories kita borok ngilapan perikam po ke distrik Kajong nak liang jong ki CHC PHC ru ki babun ke deble ndai ki bah khmat na kwa ban yetu ulong ba ya ki medical officers borok ladap pendap ikut training kumcu ru iki staff ki batrai hakto ki CHC PHC ladapan le training ke wei pat ke badon kam kolong ba kita ki mock drill ki don ki host kini ki health center kum ka natiang ki ladap le ke mock drill nang ta men chi bajesteng jong ka yalong ru ladap le ya ki mock drill bat ngiladon ye gitu ki tarik baphe blabu ba ka wei ka CHC PHC kidai ban le itu baktil kebamot ba lada don gitu ba yo mok tu ki ba don gitu ki symptoms ki ba ki wan itu pistol kumno ban treat iki kita ladap ki mok la le swa ke persang lamba jong gitu ki dokter ke distrik lamba jong kini ki Jaka Sumar ke ba day jong ke sarkar bat kumjuru ke ngidon hang na cuai kene ke private ke bangitip ke doktor Norman Tunnel Hotel itu kita long ke ba pengkrea ban te lakam ban tem yo new kenyang coronavirus kumba ke long mentah ngi don lightly hapo civil hospital ya long bat atli hagne ke prai Biat Commission Hospital ke Dr. Norman Tunnel Hospital. Bat nila isu ru ke instruction ba kandon ke isolation bed habaro ki ke kawai habaro ki CHC badon po district. Kidon arbenta ke wei bedai bat gitu ki silinder oksigen gitu ki kum kelong menta ya benta gidon bedai bat kini ki benton ngempat don kena nem step idang don ke video conference bat ke health department Jongga State bat ngiliat hu ikine kijing don kam bat ngilepen tips iki digital bat la community bakine rupin sa penbiang yang mentahi baya kine ki PPE pedai itu batrai po hospital kita gibiang ha ke Jaka Sumar ya ke kolong menta ya mentahi ki labiang lot hang neh biar kidon ar bentai ki doktor sebadai kita ngila penong ki general kat kum konom skila don ki doktor haki CHC bat PHC andrei ngidang don ni ke jing don kam ki doktor specialist kita ngidang don ke jing dunah district ke bangidai bandon ki CHC ngimpat don ki specialist baru di CHC apa civil hospital ki CHC PHC kila don ki quarters ke bagi doktor bat ki nurse kila ban sa ni layak kren bahai kene ke meeting ki bapher kumbang ong mene la kila dap jit igi ta lai teli la ki ba ki petu ba kene kanom kta gitu gi pai ba ban wat jing sumat kene kalong ke jeng pekre mentah lai ke don ke jeng temu ke jongi ke ba lada ke jeng pekre ke ya chai bengin pelong ikut ke MCH ke pengitip ke civil hospital ke barem bengin kre gitu ki isolation ward hang tai hapo civil hospital ke barem ke badon hajuai hadu men step bengidon ke review meeting ke ba yatu yang po hang na po West Secretary Health District ni don cispa san puai ngot ki bala register control room jong ke health department ke don ha po civil surgeon lene ke office jong di MHO ha po lat lepo cuai dan rei ke jong ke district control room
ngibu hang tei hapo DEOC lan kata ke District Emergency Operation Center ke badan hapo menthong ke tugas sajan ke ngelayo ke jingtip kemut ke jingtip kemut umdai kata ke jingtho andai ngyo sneu don buya pun tinggal apa iki sub inspector jong ke supply ban like penting kena pek kita ki mo kata ke jing ayat ong ke jing kren bagadon ke jing pengkiudot abad ha ke poru da ka jing tho ngala ai situ gidilas bakim dei ban sim kabu endrai hadu menta da ka complain formal complain ngampat yo bat la don complain ke ba la ban tikna na ka lieng jong ke admission ni sim khia bangin pen sitom kat kum ikon don jong ka ai ngakhot ya ka jing trailang jong ki pajba tang na ka lieng jong konsorkar kumangalia thu le persang ban le ki benta bangin dai ben le dai kan namlong ka ba job la ki pajba kim ya trailang ngila kerpat kham tam ya ki wahe snong nama ngitip ki don ki bahieng basem ki don ti khon ti ki jongi ki ba la ban lech ki wei pat ki ri lan lech ki wei pat ki state jong ka di India jongi ki bang ngitip kum kita ki infected countries lan ki infected states ngi don kam ga jeng kerpat kelong gitu ki ba wan gitu geceka kin report yala de but kan don ka jeng kta ban bakin le gitu ke home isolation yakane let's say ka jing long priu ki don ki bakwa ban yai lach nga kerpat ki rang ba snong badon hapo ke district baki ru ki sobha ban sim khia la ki tep kum kita badon ha snong thau jong ki ken pentep yangi bat kene nga bu ru ka jing pen kum ka jing pentep ya ki nong song snong hapo ke Western Hill districts ba kila ban tep chengi lang ba ki helpline ki ba ngila bu kila ban phone back to helpline jong state 108 jong district helpline day 1077 but jong surveillance district surveillance unit day number riu not khandai riu khandai lai weisan but kila ru ban pendap online how to ba kila ban page naki website jong district ru labu ba ngi online self reporting portal ba kila ban type macleya online.gov.in/covid